Oke pemirsa, kita kembali sesaat lagi akan berlangsung Kanya ko may amis at ang tamate, may ayo kayo do. adat marimba atau maganti dari lakiannya. Yo to mangimbo do. Yo ko may laki ka na. Ano ka tamate? Bapak Napika. Mga yo, papa na tika, do kami. Di manina kita nang kami to mangimbo sa baka na din na tamate. Lana pukada. Metu. Ampun anak na na sa bunga sa nako. Jin. Labin dan gandawate lakian di surak. Latunan nang kandawate pandungo diang gilo. Lalangakan lami tambah turun lami oli itu dibantu. Kami tema sola dua, kami tema den pakomal. Apalah toro mekatabe pakandu kada metelakian di surak. La toro la mesimak pakandau mete pandung diang gilo. Lagi gua tabe angganna taruk bulan na tongkona layu. Angganna pak tendenge bulan na seleng sirinden. Angga todi kasiri datu mata bubunna todi kabangga ampulembang tondon turun angga. Tabe parande matoto nate tondoko simantang adan karasanna te padang tuo balo. Angga kayu kalandona tondoko lambak layu guna pangaleon. Angga pesa lusangka angga pebille bisaranna inde padang tuo balo. Tabe rokko suling kararana angga tosi taranak aluk mella olangi. Tosi saladan pasara kasoloson di Batara. Aluk masero pindan sangka maba sebulan di Pobia Kalambanan. Di Potanda sulolalan dau teguli na padang kalua. Tabe to manarang ulembangan nite tondok ulupian nite daenan. Di gente toma parenta. Tabe karamali tingayo boko ki siman bisara kaboro kanan kairinggi. Angganta to limbo lante kalua to tasik lante Tanjung Kalonarang. Kiku amintu komi kipeng kata BI silele komi kipa bali dan niki kasiri datu komi masola nasang kikatangka ampulembang komi angga mayuri. Apalanga komi mani mekutana masola nasang endek komi minda mindara to angga mayuri. Kumuwa mindarah to bendan daw lakian di surak. Mindarah to tunan na daw pandung diang gilo. Kukuami aku pihak-pihak pate radingku bola pate garagangku. Apa kada nenek ribu soyanan bisara todolori ki palempang lagu kita masola nasang. Aku pantarana kena tetangana tondok pangaluluan nah te pada metu walo. Nah tarana kena tongkonan dikasiri datulan tetangana tondok
esungan dikatangka ampulimbang lante padang tuwalo. Aku pantaran kena tongkonan layuk seke dipo aluk kalukna dipo sangka-sangkana natarana kena tongkonan layuk kaladun tongkonan ditinggara tuka esungan dimantalulang. Aku natarana tongkonan batu tongkonan pasambolang iran lante tangan tondo naloloan na tongkonan karasi tongkonan di pasambolang iran di gente tosi kambi kara kayu nangka tosi ingko pesang lelebani di gente orong-orongan na totopo pesulunan na totalo tambu pesimbongan na totantulo. Ang tuka di gandangan padang ditandung labo iya duka pantaran kena tongkonan pangeloloan na esukan iya mo bandang siran na ang gibendan masola dua daw telakian disurak kim tunan na maten patomali daw te bandung kiang gilo. Hei! Taule, anggamu totama duka, totama solo. Yumpa daya mai ulunna salu kalua. Tolong lo mai tibari tingina minangarambe, anggamu toke dek mata lo matampu ya. Tulimbo lante-lante kalua anda sikilante tandung kalonaran. Hei, rapat talang komi masola nasang timim bulu mapapa koko anggama iri. Angilang yang paduka lampatan rampa taning adu ammi. Ammi endek maya-maya suling pak perangimbe. Patang senga naralami patanan ni talinga duang mi tangalain ralami balidan ni suling pak perangin mi. Apa inderi yung kato di paturu-turu mamma daw telakian di surat. To di paro rematindo daw te pandu mudiang gilo. Di patiran sangka nadio tema Allah to temo di lampak dandan. Palelean nadiong tegula tomarasan di patiran situru aluk melawalangi si pangelola tete ada lante tangan tondong pada kita parang la tumeng kamo lago inde to di patiru-turu mamma ada lakian di surat lago inde to di parok rematindo daw te pandu diang gilo. Laku lambi moto banuan nenek na laku detek moto tongkonan todolon. Inde tori paturu-turu mamma daw telak kian disura tori parok remetindo daw te bandu dia gilo. Di tibusanan daw may tongkonan rate ilan pada kita para di dadian daw may tongkonan bubun nisong taruk tosiyosok na taranak tongkonan tondo ilan te padang di Kalemba di dadia may tongkonan sana di Pangaleo tulak langi ilan pada direa lilik na pada tiul salu
Pantaranakna tongkonan sarisi ilan padang diria. Lolo sumanikna tongkonan barere ilan padang di Surakarta. Oke guys, oke. Kami sedang berada di Sedang berada di Totok pemirsa. Lagu lambi mo inde gayang, lagu detek mo inde sarapang. Iya bosku. Lagu lambi to kanadianna, lagu detek to tunang kombong garang. Pak Buli. Memang enak. Iya adek to indo to mendalianna. Iya. Di sana indo sampai. Di MM Toraja ini bosku. Oh, MM. Iya to ambe pesompoanna. Terima kasih Tameki. Di sana Jangan lupa di follow, di like, di tato. share pemirsa. Iya. Di Subscriber. Iya adek to allongina to kulla pura di pelendu. Tonna manena tambuk indo to mendalianna, tonna mane di baganna pantarisan hilang dodo to mendalianna. Apa mora tona kanding dona, apa mora tona inta to mendalianna. Tangkan dikan dia lesung buah kayu buampang. Hei bulan pangidenanna rara elo ranna. Iya na kande indo na iya na hinta to mendadianna. Anna rapa to penahanna. Anna leo to. Di panguria sami ilang tangan Oh, di jago. basuma di. Jago dulu pemirsa, bergaya dulu, bergaya. Bergaya, bergaya tuh ya pemirsa. Oh, ampunan ini pemirsa. Oke. Fotonya nenek. Iya, Langka di palimbong dawa tangana sondong di balaran nampak di barok re Oke. mak rantai. Kita difoto lagi. Hei, tidak diam mi dawa tangana sondong di timur sana mi dawa timur tambenna mana ngabanua. Anna mema tura teda olangi, anna mak galugura teda obatara. Anak to maka kadidadian bati pakalan doa sangka di tibus sana. Singa toda dinna lain kombong garaganna, pailo dadinna pasuloan garaganna. Dialami to tahun indah to pangalolona. Di Patama Kurin Galang Toilen Suke Bulan Diosokan Pekali Diorapu Kutintian Kala To Mangati Nalako Ambe Pesompoan na kumua Demora kasangalan apo sanga Inde anak kamuane demora kapak gantianan Lana po pak gantianan Patu demora kapasanga indo lana po sanga demora kapasanga ambe lana po pak gantianan. Apa me bali indo to mendadian nama tundu ambe pesongkoan na kumua. Hei to naria iya sukaran alu kumela olangi to nasaladan iya pasara kasaloson di batara. Nah ganna palo dadinna narete pakulla katibusanganna. Anna di pasangai daw tangana sondong, anna di paleso daw ti gutambenna manang abanua sang abang piadolo tato di sangadolo tato. Oke, bisa ngetato pemirsa. Hei mga loloan Indo tomeng dadianna ma tendeng ambe tesompon. Ambu tu mangirai ko tato mama ko kila mama ko na bumbul lobo ambu male melendong na sa tonti ang pele Indo ambe mo na porong ko isang abanuang na ko pa iratu talang mo na pirati sa tondo ko. Ketemu lagi pemirsa. Oh. Dalam bini kalau karadian nana detek mikulak katibusanan. Ketemu lagi.
Langan komito di poindo nararawa kampan minggu tanggal lundung. Hindi komito di pombe na bubutang si piadiran. Kumua dembora kasang nganene lana po sang ngadembora kapak gantianan tomatua lana po pak gantianan indetato. Bebali indo tomindadian nama tundu ambe pesompoan na kumua. Ya tetato ladisanga paningon ladisanga paningon. Hei lobo paningon na iri angin kasalle anak kamuane na simba-simba dari lobo kasal lobo papantuin nawa tonto pasak kinakuha mitaranak daute kulik na padang melolo rapak-rapak totumang padarata daute libusan kasal di palidan mita makombongan salo na ditoning pa diora salo ilasangan na buah talu sama buah bandang ke sonda pasanga indo ke hati pasanga ambe Kita ketemu lagi. oke para iya MMK bilang gak ada tamparan. di sana oke para iya aspenas mengalir. Wih, jago. Oh, generasi pemirsa. Malemias penas mengalik tamatana ng pasa Ini mamaku. Oh, turang ini peta mami na simbolo memanik anna magkala kumuha din na kubeta mami di palidan tama sulit ba peranginku din na kubelalet sanda marasa di kantai ay tama sulit bulanku iko simbolo memanik iko lupolo elala Kristina Allo Lembang Tungkasama lagu pa orang iko rampanang kapa lagu patulerang kosangka pa sulian Allah pamibali iya to Kristina Allo Lembang matundu maleso to simbolo manik kumua mano kana agula mo timba malasu ilang tananang pasa mengkailing na agula mo siyok way makula ilang tambuan tau kamban ilang lang pamanda kabunturengnya tumpu ko matairan na manuan nene kukala pako ampang pelawan na todolo kapuang nangku ammu ban itu kalau si ponnoy sinna wolu sitam murak na kapu makrum pabumpung langani para aspenas mangalik untungku matairan na banua nenek na po nenek Kristina Allo Lembang naman ni kalau sipon oy sinna sola bolu sitam murak na kapu makrum pabumbungan. Pada memang kadiyo balaran nampak narampanang kapal dia merantean tuyun na pas sesitukan umpasikala mi pangimpin nalangan mua di matua masola duay di gua din naupa an nalangan mak lolo tahu an naendek tomak dadian batu halo guys. Oh, tuh udah pemirsa. tonto mama sena buang ametarana kalako kalena masola duay melolo rapak lako aspenas mangalik sola Kristina Allo Lembang dibagi to sandarangka na ditage-tageran nito pantan tarunon di sanga hobi para iya siang bena bodi utolay pa di sanga hobi siang bena bodi tonto mamasena puang ametara anak lako siang bena bodi
Miluluar rapak totumam parara talako batang di kaya. Maka lima na inde anak nada dia inde bongsu na kondo tarapang. Di bagi-bagi sandaran kana anak nada dia di tage randi. Pantan tarunona bongsu na kondo tarapang. Di sangaomi para iya sia nenek na pika. Betul pa di sangaomi para iya sia nenek na pika. Beranding gua bisa juga dibagi kan. Belanga tonna di gente mosia nenek napika. Randu kumi ana bebiring sagi unanga. Sola rambun mako sanasa. Lumoro kolendo mi dao tangana tongkonan mangempa terong mi dao tiku tamben na tongkonan. Langan mi anak nada dia bungsu na kondo harapan. Kumua laulan tolaran diki bedang pito tiang sola tambah tolaga. Di dua bedang pito tiang utama tonggong toba tangna. Di tongka kinan demi tambah tolaga tambah tonggong toba tangna. Siku tanah londong angga taruh bulan lolo sumanikna angga tomak rabu tawang kumuana tumpu matai ratna tosi kampi alu masero pindang eme tosi hinggo di sarana buang ima tua tabalangna pangan kota tapaendek pangur rade-rade apa manu kamu ya laurangi suruh belau lagi tambah tolakang tang si pantah tada-tadamo iya mau takau itulah kumpang rokko matampu songka rokko kalambunan umpentiongan ni layo maapu ayo digente tompi saratu male dipotangi-tangi memboko lalangan marah si sara kesape angin napari tambuk si manta membela sunga napo sunga dio tondon tobatang belanda si kasiri datu pabatuna kulla ilante padang di tamparan si katumpak kampulembang apa mahbua kalukutna totumampa ilante daenan di patumbu kulau di pamamma midau tangana tongkonan di pamatindo midau panglisuanna esungan nataranak iballa mawasu nasaladan sakke makula nadigente tomakula iya mo bandang sieranna te allo totemo te kula di pemarasan belanda di patiran mosangkana ilan teulu baba di potandung kalonaran maka limakna bisaranna to di ponene lanterante kalua di paturu-turu to mamma mi dao te lakian di surat di parore to matindo mi dao te pandung diang gilo iya mo pandang sieranna anda di pabendan inde lantang tahu lakbi di pabendan
inde garuga ampu lembang di kumite lantang-lantang dian ilo di padendang di telakian di surah di batu landang ni inde balakan buku di padendang minde layo makku ayo tung bisa ratu tung kasangan belana bulana kosioso lolosuman di paturan dadi langan kalan dona sangka reke mak bali sunda bisa hilangan mosang eran kiendek mosang tangke belakang laung kambil santung bisa ditoke tanpa nebaga diumai nenek mangana sangka ma ben bisa angga to butulon na salu kalua to dollo koriti bulaneng to kebulan na padang to butu mata lo matampu to tibua katengko lamai te padang tuo balo dengko mimani si salamanna jolu bak bana lembang pangimpi diolu pentutuan na koli-koli rana mitutup mo tamate ada na toma sanda maloto mitutup mo maka sundu mitutup ma dua taki mitiumba ma selek patoman laku balangam pa ulelean kumua hai kemane kumi rekte ulunna salu kalua ambil paman titomba mi male so engko kebulan na pada memitang sikita pandakaran mi male rokok matampu mi bumpu banggaan mi male tama matallo ami roto anak papa mi torro lante pangalisuan na tondo mi tang melanto tang menjini ma bebisan na to apa belanda ya ke dolo kita mate pangalisuan na kamotuan kula tadi umpama abulololong talaga maaw tang kilisuan hai puang daw may tangga na langit to kaubanan do may mga suangan ato palulugan long burakin lindo masakina long pipikiti tanda madandina anta masalosok seranasang tuo lalu bintun sandayan na pasaran tengko mabenduan na belanda siraw tanak kita may komba kaleke tedong makbuluan kana mak songgo bisara digente sonda namalik solan nagaboro ia mola dipotangkian suruk la dipomomglindo sarangka dako manike dako mas manike masian ke dilampi ada na tomang oate dong ke di dete demai sangga na tomak kambi karambau na dipasilaga tedong mak kulualu dipasi tanduk karambau mak songgo disana dengko mimani na kalungkung na hindi tedong mak kulualu na karu ko tando ko matata na pali susi rende hai tangalaung toke komi sarro budang milako anak anak tampagayang bingsu na kondo tarabang angga tomak raputalak makali makna tomak kaponana masih yang sambung kumua lasanggang naleseki tedong maafin tuan betul. Jadi sekiranya segenapa hadirin yang berada di pelataran duka cita ini, jika tradisi budaya Mak Pasilaga Tedong adu kerbau dilaksanakan, marilah kita saling menjaga, teristimewa kepada anak cucu kita yang pentaluna deng pemimani tiumba patagalak rakka pabung tetaruno saburan hunala tanggapanna lamai te palisuanna tomasan namaloto laku palanggam pa ulelean kumua pemali tumpok kinoloi lalang tanggapan talam may pangalisuanna adakna kabotoan kula mabena apa na dako ke dako masian ke masian na dibuka surat madatun na buang luntara makaraeng na tukumang pararanta tangalam pantaray ke sukaran nalu na buang tangalam penelakan niki bisara tukumang pararanta nalangan mo kumima kadatokan lareke mo kumima tuntumale sa sulanasa hai
Miraki raga kana bisiran sarung. Silele komite kayo. Tolen bisan. Tolen manasa. Sombo sadana tahu gambar rantai kedua. Oke, baik. Apa lah di kuampo kade di ongote bang alisuana rantai kedua. Kumua ya tu pekayota kena lalu kantoro stempel batu parangko. Tapat itu untuk dilakukan tangkian suruh kena tedongo ia mau palisuna. Tatu emanda pekayota soran asang sadata sangga mairi. Tatundan di buang alangan na putua makalima na to kaubanan talu sang buah bandang kumua na iya tonto ngumpura kilin do masakena umpi pikiki tanda madarending na unte temalai tiada na to di ponene urun rambulai te sangkana to dolo manglentenan panikuan te kami masula dua te kami siam bara lambat dao te lakian disura mentuara kan roko bombong galwa ni masuk nasang makalima talaga desa disangka atau pemilih disarangan dalam diberikan budak tak kilambi namanin batang kita rapinya karena kamu merotontong menarang mak pasi patu tanah pandai mak pasi duduk katonan neng di ada ratanan talang tu di ponene no kala sambuan pisik mingkailing lalu lungan lumu iya mo nagkumuan na to roparia lantangan atau no unisung patarana lantai daenan tumbuh bulan selamat lakukan itu sulanasan buang umpas sakit. Oke pemirsa, sementara selesai sudah kegiatan Rimba pemirsa. Yo, lupa matuto mangipo domay sa tumo panataw medyo mulutit yo. Patay nito tayo mo. Oke, akan berlangsung lagi pemotongan kerbau pemirsa. Tapi minta maaf pemirsa untuk pemotongan kerbau kita tidak bisa secara langsung. Oh, itu ada aja. Pemirsa, jago. Yo kecam mana? Umur kima pesilaga. Oh. Sadia mo supporter. Lakom ko siya pag kami patay ko dyan. Diyan na rakaw. Hindi mo yung tutirong lagi gere pemirsa. Yo, pinasay ako. Totoy lang ang jabo ko, Desti. Ang hala mo. Tayo, moro ka tumira na, Desti. Salamat. Sabi. Iya. Oke. Pero pa palimpin na yan ko, eh. Baterai lobet kita lagi nih pemirsa. Yoyola tarin. Septisia karok kote papin. Wah, aman. Septisia. Oke, mantap. Para mo.
ikutan itu kan aku tuh papin ku saudara kami itu bapak. Iya. Iya. Saudara. Tiro Iya. ba kami? Saudara. Iya. Iya. Ya bisa Bisa. Dahil sa adan. Iya. Di dito na piranat na yo pamarik. Oke. Iya. Anak kembar ko tayo pangga. Iya, iya, ya seperti itu, Pak. Oke. Ano mo mula nagtatama rin mo, atas mula bilat, tangan naman. Ali ba sa mga kamera to? Nah, dari bahasa mirip tuh lah. Hindi ka sama mo. Iya. Kamu Sulit ng mga ko. mau pulang nanti, Papin. Kalau Bapak tinggal. Sulit na. Oh, Ay wala na ko. di? Oh. Oh, iya, di tangkil ya? Pasang lo dulu kan depan. Lumayan sih, jaringan di TV pemirsa. Oh. Pokoknya di C pun itu tidak ada jaringan. Ini. Yo, tama ko ini regulit tadero. Pasilangan kita na. Baya mga siya yung telim apa sila kali Pak. Eh, Papin. Ako dulu tong disebut tidak. Ako na sa kastong. Wah, makan tarakto lagi pemirsa. Papin. Kaya ditarakto dari dulu tadi kayak tadi lele. Orang dah. Hindi na mas... di papesan dulu kalau ko Pos Depan yan na din mo tu rombongan bisa menabahin din do protokol na dibasa. Yo, hindi mo. Kami may pertokon. Ibasa hindi. Dalam upu mo di Pasilau Eran ada nenek bakalima na upu mo di Pasi ono tang kepelalan bisara todolo talang tema libu ditarik kilanga daute tongkonan kada tunan nangkan daute panito disara
Apala torro megatabe kanta materan te kalua torak dalam siman kanta mate tandung kalonaran laki gua tabe angganta to limbong lanteran te kalua lante tandung kalonaran belanda torro makamban mo salurara salubuku manimpa mo temai rara makamban tubuh tudi yomai pira-pira bak bana lembang lalanga mo laki kambio santung sang ngarara na laki kak di riti bulan pak gantianan makaraeng na daw mete tongkonan kada daw mete panito bisar iya metu katongkonan kamarintinan na Nenek Farel sembali mai kalian kuruk katongkonan kamarintinanda Nilman Bali Papan katongkonan kamarintinanda Nenek Naros Bambalu katongkonan kamarintinanda Bapak Egi Bambalu katongkonan kamarintinanda Ambe Damari Ulu Salu katongkonan kamarintinanda Ambe Koli Tina katongkonan kamarintinan na Papa Ita Tina Rante Tayo katongkonan kamarintinan na Nenek Biu Tadongkon katongkonan kamarintinan na Papa Silia Tombang Langada katongkonan kamarintinan na Veronica Barang Pangleon katongkonan kamarintinan na Bati Amberapa Lambe Pangleon katongkonan kamarintinan na Bapak Aco Jome Kandari katongkonan kamarintinan na Mama Lapi Sa'dan katongkonan kamarintinan na Nek Repu Mariri katongkonan kamarintinan na Saka Sola Adinda Mbak Lele katongkonan kamarintinan na Nenek Brian Mariri katongkonan kamarintinan na Oma Vicky Makale katongkonan kamarintinan na Markus Sampu Tarakan katongkonan kamarintinan na Dian Lanme Makale katongkonan kamarintinan na Pak Lukas Makassar katongkonan kamarintinan na Pak Ani Makassar katongkonan kamarintinan na Anton Rantelemo katongkonan kamarintinan na Nenek Purbo Bogin katongkonan kamarintinan na Ambe Andi Palembang katongkonan kamarintinan na Marante di Palembang katongkonan kamarintinan na Ambe Eti di Palembang katongkonan kamarintinan na Pak Indri di Palembang katongkonan kamarintinan na Rini di Palembang katongkonan kamarintinan na Mak Victor di Palembang katongkonan kamarintinan na Ambe Uli di Palembang katongkonan kamarintinan na Mama Nelsia di Palembang katongkonan kamarintinan na Mama Piano Palembang katongkonan kamarintinan na Mak Rizka katongkonan kamarintinan na Musa Ini semua seluruh lagu kita mereka tahu kamarintinan
masih yang sambung semua ya ini olahraga salah satu yo karena dibuki salah satu lagi Dukung ini pemirsa. Oh, kita spill dulu. Nyari followers pemirsa. Oke. Welcome to my channel, my followers. Hello. Hello. Selamat sore from kita pemirsa. Kami menyapa ini dari Losok alias Taparan Utara pemirsa. Oke. Absen dulu, namanya siapa? Bila. Pila. Ya. Oh, adakah IG-nya mau di-follow sama pemirsa? Ada. Ada. Siapa? Apa namanya? Siapa? Pila Lena pemirsa, jangan lupa di-follow. Oke. Oh. Cantik pemirsa. Makasih. Oke. Cantik ya, ini juga. Oh. Ini cucu almarhum kan ini? Oh bukan, Oh. cucunya. Oh, cucunya. Oke. Oke. Dadah. Dadah. Halo. Oke. Jadi artis saya ya. Jadi artis. Iya, jadi artis. Dadah. Oke, sapa-sapa dulu pemirsa. Hah? Pemirsa. Halo pemirsa. Halo. Halo, pada pemirsa. Ditaruh di mana itu nanti? Di YouTube. Iya. Ya nanti saya subscriber. Oke, nanti di subscribe pemirsa. Ini nih. Sudah pernah ditonton. Oke. Ya, aku ni mana pun ni nak. Laptop orang. Ni nak ya. Ayo, pada sang kita kan dari dulu kontak ya. Ke bawah ini pemirsa. Apa yang terjadi di bawah? Oh, sebentar berlangsung bersampanan ini di bawah pemirsa. Oh. Keren sekali view dari sini pemirsa. Oke. Halo. Oke. Iya tuh, ada yang mau silakan. Iya, terserah orang dolar loh. Lo, kira mana siapa ya? Itu rapi tuh. Iya. Apa buat? Iya. Dari itu. Oh, wah, nak kalau dimari na 10 coba. Oh, sip. Kuya apa namanya ini?
Senyum Indo. Senyum Indo. Oke. Iya. Mantap. Oh. Oke. Halo. Wih. Beri ni apa sila ya? Jong. Iya bang siapa Jong teh? Oh teh Jong tahu mah. Tahu mas tu. Mas tu Jong. Oh. Kemudian kata Jong teh. Oh kusaho. Asuk. Ya, ternyata Jong tahu mau dini apa sila ke pemirsa. Ternyata sawah. Oh. Oke. Oke, hati-hati di jalan. Halo. Bagus. Oke. Kami bawa jaringan dari rantai pau, makanya bagus. Iya. Nah. Oh. Sedia mau penonton pemirsa, supporter. Para penggemar Tirong Silaga. Oh. Pemirsa. Dari stok keluarga. Oke. Kita jalan-jalan dulu ini. Jalan-jalan di Toriu. Oh. Wah, teh pelila larut teh. Oh, di sini. Kita jalan-jalan di Toriu. Halo juga. Oh, selamat sore dari Toriu. Penggemar Tirong Silaga. Oh gitu ada iya. Oh artis nasa ng motor may pemirsa. Oh sila ko. Oke mantap. Mantap bosku. Mantap sekali bosku. Hei. Besar kita jaringan tin. Asal dia kita ke ada jaringan. Welcome to Todapo. Halo. Oh. Ya, halo. Semangat. Sudah mi? Oke. Ayo balik. Yo. Iya. Kenapa ya? Baru telepon tadi. Jam berapa tadi? Jam 11 baru telepon. Iya. Iya. Iya, untung masih bisa jadi isi. Iya, syukur-syukur karena masih bisa gitu. Oke. Biasa, Iya, biasa lanjut lagi sampai kapan mau kubur ini? Tanggal berapa mau kubur? Tanggalnya 12. Mulai sekarang sampai yang hari itu. Iya. Kasih ya. Bisa ya tuh, bisa.
Weh, Kopi bro. halo. Ketemu lagi dengan Om Ganteng ko ini. Kita ini segala penjuru di Tamay. Iya. Ini Om Ganteng. Penjuru dari Betong batu damai ya. Kepala Kakak nih, mandawan pokoknya. minum kopi. Iya, sudah. Kalau rokok apa bener aku betul Oke. rokok. Namun itu kurang Nanti dia ada juga acara di atas nah. Iya. Oke, mantap. Oke Om ya. Oke, mantap. Salam satu cangkir Pim. Oh. Ya betul ketumbonan kamartinana Halo, ketemu lagi. Namanya siapa? Jadi artis kan nanti. Iya. Jadi artis orang. Pertama YouTube nah, channel apa bos? Iya, MM Toraja Pak. Hah? MM Toraja. Oh mantap. Oke, mantap. rasa mau pataruh ketumbonan lan idan Ketemu katoban lagi di ketumbonan kamartinana Veronica Bang butuh di Pangleon dulu kalau kali dia Belanda Ramadhan pada masa lalu Sibiaden nado kedua rasa mau pataruh ketumbonan gainan ketumbonan menuju pertama ketumbonan kamartinana Bati Ambil Raka Pangleon ketumbonan kamartinana Sia Bapak Ngaco Jomekendari Minju nato umpamanda Rian Naramakamban Toning bulan nabu tukang sibiaderan nato Mana di lama persilakan ya Pak. Marasa mau bataru ketumbonan Tanya itu yung. Becek. ketumbonan kamartinana Rian Luang Makan Halo. Oke. Minum dulu Pim. Minum ballo. Salam satu suke. Salam sama Rusdi. Sekali Pim. Bagaimana rasanya ballo? Enak ballo. Enak ballonya. Temparan. Oke. Oke. Enak ballo nale. Iya. Enak ballonya. Halo. Jago. Ketumpunana kemartinana Milwa Jomai dari Papa Ketumpunan ketumpunana Melaku Eson Merasa memahami ketumpunana Ya dengan ketumpunan Eson Ketumpunan kemartinana Dia ini Ngaros Jomai Bangkalu Ketumpunan ketumpunana Melaku Bodi Merasa memahami ketumpunana Ini pemerintah ketumpunan kemartinana Surabaya Egi yang memang lalu di tempat ketumpunan
siya makna dia. Katongkonan kamartinan na siya na harap po. Ito marili. Dulu na katongkonan mga baik. Katongkonan sa kamartina. Kami domen-domenen. Katongkonan katongkonan mga baik. Katongkonan kamartinan na mga baik. Domen marili. Katongkonan katongkonan mga baik. Bentuk na doon, bentuk na pemanasan mo, patabi katungkunan na, bentuk na pemanasan yang baik. Katungkunan kemarinan na mo. Laki tiga jumudi lah. Perluan untuk. Iya, kita. Pataruh mo katungkunan na dengan pemanasan di kita. Katungkunan kemarinan na Markus Santi, Yomai Kalatan. Katungkunan na melakukan. Tapi yang nangnya makaram tu Sama di pataruh hidup katungkunan tu. Jumpiman. Di lor pai Hanya hanya bang. katungkunan kemarinan na ya menanti. Katungkunan kemarinan na menanti. Katungkunan kemarinan na menanti. Katungkunan kemarinan na katungkunan kemarinan na ini. Katungkunan kemarinan na siya Victor. Katungkunan kemarinan na Uli. Katungkunan kemarinan na siya Pianis. Di balik magnitudo na to. Katungkunan na to kembali. Aduh. 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 Tak usah foto yang jelek. Halo guys. Halo guys. Oh ini Kriti. Boleh rasa? Oh iya, bisa. Bisa. Kita nikmati dulu Iya, repertori. minum kopi. Oke. Oh, Yo, tabe. oke. Terima Minum kasih. Minum kopi. Hmm. Kuenya enak sekali. Oh iya, tambah kalau enak. Enak sekali pemirsa. Kopi kan. Kopi kan. Ntar ditaruh kopi lagi. Saya kita Dulu minum. Oh ini pale. Sisa ada di situ. Tabe enaknya. Oke, kurus banget dong. Enggak apa-apa. Memang induk. Maaf merepotkan. Nanti nang kerayap induk. Kurus banget dong. Oh, semoga sehat selalu. Oke. Minum kok. Jam dengan kopi dong. Ini paling ibu yang paling cantik, ibu Camak. Amin. Penunan nasa. Jamin kan tuh ibu Camak. Dulu minum. Oke. Oh. Kopi mau di pemirsa. Terima kasih banyak. Jangan mainan dia. Iya. Ibu Dewan. Oh. Selamat Ibu Dewan. Sosok nomor 2. Oke, terima kasih. Nomor 2. Oke. Ya, Bisa Ibu Camat, bisa Ibu Dewan pemirsa. udah lama ya, lama banget. Minum kopi bagus-bagus dulu kan. Dulu kok dulu. Iya. Dulu sini ya. Biar di sini saja. Kopi mie tante. Malamig ko may masak rin dito. Gelas ini, bedek gelas mayan. Hindi lo, salam mo alin lo na. Mana mo jangan di pinggir, itu maju-maju ka. Hindi, dalawa. Kamu
Katangnya. Lo bang. Kalau Omi dia ini Oke, cukup nih Tante. Iya. Terima kasih banyak. Oke. sama. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke lah. Mangkom kim sarapan tuh pemirsa. Terus yang udah ke Pesumalo ki. Babang di lambi ya ini kuman ke. Oke, kembali lagi kita pemirsa. Salam. Kirin. Keren sekali ini pemirsa. Iya, tadi baru ditelepon ini bosku. Jam 11 tadi. Iya, jam 11 tadi baru dihubungi. Untung masih dapat ini bosku. Iya. Welcome to Ini Palembang. Palembang. Oh, Palembang. Iya, Palembang. Palembang apa teh? Taparan Utara. Oh, Taparan Utara. Kumain ko Palembang. Palembang nan. Oh. Itu Jong. Ini kalau kau pindah je aja. Tiga sebentar. Ya sudah, lo lalu Lembang Petek ke? Oh, Palembang Petek ke? Oh ya, Tidino. Selamat datang Palembang Petek ke? Oke. Jauh-jauh dari Petek ke pemirsa. Jauh-jauh dari Petek ke datang di Taparan Utara. Oke, ujung pukul ujung pemirsa. Ya, tahu dah. Oke. Di sini tuh ke anu pemirsa, maningan-ningan bangki. Yo. Boleh mau kira lo ndak ka? Oh. Oh, minum tuk. Oh, bagaimana rasanya Balo? Merasa mana ngiro? Mamilu tuk. Oke. Mantap sekali. Bosku. Ya, lama kami ya. Terima kasih. Udah minum Balo ini pemirsa. Oke. Kita pindah ke apa ini? Oh, di sementara berlangsung. Ini saya kita Oh. Di lantangnya siapa? Mama Eki Rantelemo. Eki Rantelemo. Ya. Oke. Sama Ampona, Yanto, Anto, Mama Anya, Mama Ijel, Bey. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kita intip ke lantang sebelah. Apa yang terjadi di sana? Nah, kibarang paduka lah kita minta masulanasan semua. Oh, sudah sana di pagotu apa silagat dong, tak duka na silagat tulimanta. Iya. Supaya Welcome to Dapo. Kita di dapurnya siapa? Papa Ike, Dapurnya Papa Ike. Damai Rantelemo. Oke, Papa Ike Damai Rantelemo. pemirsa. Oke. Saya menyapa. Oh, sementara mana sih? Oh, sementara pada lampurin pemirsa. Iya. Oke, bye. Bobby. Tama jong retimiti pa tayo kalau lagi. Baru kalau di ni lumapos sila kasi. Oh, yung siya mo yung te. Oke, mantap. Oke, mantap sekali.
Dala apa ya? Abang itu kopi dulu. Ya. Paling kebunan Pak Fasilitas kalau Pak Jawa Pak. Dia mau tayong muda siya lalan nola na. Yari kita lalan nola tas suterong bahaya. Siar kana nama lo pudo tua. Dai, mantap. Mantap mo pemirsa. Sabi ti lamang pala ko dulu sini diti. Ya. Pasti sapu-sapu menjeboko. Sabi. Di melaporo kota. Sabi ndo, sabi. Ano dulu sini. Oh ya, mati yung tila dini mapasila ko pemirsa. Jadi lendi mukan tira ko na melong jaringan siya Pentiroki. Oh. Oke baik. Mantap sekali. Oke. Oke. Kila si Lamel dong jadi mutai ko masenang liu makita teh. Ko kinare mo na male. Abra di male ti pelele. Mele mo ditiro ke yung kini sila ka tino. Mo yung te de. Anang ko ko lola. Salay ni na ko la. Narero kita. Yo, miludo ko lang sutingan na. Paniki yung tuto mapakila ko. Oh, supporter. Supporter. Mga sila tiro. Wah, ini pelipon dorek ya ambong layo lari kita di pinggir. Silakan aja to. Ano tayo yung kilo? Kaer-keran de tindi. Oh, tanglo kaya may. Oh, sila mo dumini nanti. Kita jalan-jalan dulu ke dapur. Iya, jalan-jalan. Kita deh. Ke dapur banyak di sana. Kita jalan-jalan dulu ke dapur. Dapur lagi. Ya, ke dapur dapur. Masih sedikit bosku. Oke. Di MM Toraja Pak, MM Toraja. MM Toraja. MM ya. Oke. Jangan lupa di follow, di share. Oke, terima kasih. Kami lanjut ke Kumbani tahu. Mirke. Mana ya? Oke. Welcome to Taparan. Oh, tuh dah. Oke, dia merkaterong si Dadian. Oh. Segera rapat ke arena. Oh. Oke. Mantap, dia kerjagon. Oke, halo. Oke. Kumbaya. Oke. Selamat datang Palembang. Yo, Palembang ate. Oke, Marsanto. Di parang kalau ketemu narang pemimpin kare. Ano pa sila gana? Oke. Baru sebentar di daftar pemirsa. Pendaftar ini. Yang partai-partai kerbau yang akan bertarung hari ini. Masih sementara pendaftaran. Oh, bola diola tanta. Lalaki pasti galas muka Oh, iya. Oke tanta. Hati-hati. Welcome to Dapo. Oh, dia boleh itu dapur umum le. Oh, dapur umum itu pemirsa. Oh. Oke. Jago. Sebentar berlangsung manusia piring. Halo. Oh. Selamat manusia piring. Iya lah, mesti kira sama pakai piring. Lah di bengkok. Dok pakai mangga kita ndek nih. Oke. Tare kami anu lama lagi mama silaga. Iya. Oh. Oh iya. Mani kopi itu siapa palangan na Malapu-lapu. Oke. Oke. Malapu-lapu. Oh. Ada pemirsa.
Indo. Tepar Utara. Halo. Oke. Terima kasih. Orang dapur. Welcome to dapur pemirsa. Oh. Mana semua? Mana semua pemirsa? Oh. Oke. Mana semua? Oh. Oke. Kecil jaringan kecil. Pokoknya semakin ke bawah semakin bagus jaringan. Bila tembus malam. Tembus malam. Halo. Dapur umum. Kirin sekali ke sana ini pemirsa. Mantap view. Mantap view di. Pero una Pak Karto dako masih laga jandong. Apa batas 5 menit? Yan na 5 menit silagan na tayo si Talon lagi pasti Sara. Oke. Okay. Mantap. Jadi kita main penonton tuh si salah-salah. Oke, bye. Oke, bye. Susi lo sama lo. Oh ya tuh tenong si lamu-lamu apa buang. Nah kita mau tuh penonton si salah-salah. Dari atas 5 menit. Oke. May sila gatero mo. Oke. Oke. Oke baik pemirsa, kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi.